Яка мегум ки матан регистрация тара соати 8:30 навистагием. Та соати 11:30 да аэропорт рафти самолет та 2:40 да паридагиай. Ассалому алейкум ба ҳама апа ва хоҳаро бародаро. Касоне ки билет мехарен, не толка аймо, ай ки ҷое ки билет мехарен, шумо вақте ки аэропорт мерен, таблода парвоза нигоҳ накунед, уҷа билет навистагиай. Мақсад пеш ай парвоз 40 минут уже шуморо намемонад омадани полни регистрация шумо маҳкам мешавад. Хоб ҳамин рӯз мо як ду пассажир доштем. Мақсад ҳам опоздат мекунанд, ҳам виноват мекунанд, ҳам угражат мекунанд, бо ҳам дуо мекунанд. шумо виноват хитонед вақте ки шумо агар рейс опоздат кардем, и айби авиакомпания ҳам нестай, айби билетфурӯш ҳам нестай, айби одами харида додагир ҳам нестай. Опоздат кардем брат, внутри рейсо возврат надора. Баъд бисёри компанияҳои российска ҳам мақсад международни рейсош ҳам возврат надора. Например ютек возврат надора. мақсад добровольно возврат надора. вақте ки справка боша, сабаб дошта боша, мешавад возврат кардан. хоб вақте ки шумо мерен ама аэропорта мебинед таблора, ӯ парвоза навистагиар регистрация шуморо вақти ҳамун билет оформ мекардан дар поиниш мо менависем. ҳамин рӯз мо дар мақали ситуация чи бисёр мешавад, не ки имрӯз камтарак слишком баъд гузарондан сиёмка кардаги ҳастем. мақсад ҳам опоздат кардагиан 2 соат баъд ай полет, 1,5 соат ба фитрам баъд ай полет рафтагиан, бо ҳам типа мо гунаҳгорем. шумо хитон гунаҳгорен вақте ки гуфтаги соати мо да нарафтем. мо ягон чи возврат кардан наметонем, барои ки внутри рейсо возврат надора. мо ина мемонем чи гап чи хитон тамошо кунем, хулосатон аброрем. алло нигаҳбони ҳама. алло девонаи чит ман нафаҳмидам ка. алло алло яка мегум ки матан регистрация тара соати 8:30 навистагием. та соати 11:30 да аэропорт рафти самолет та 2:40 да паридагиай. ма гӯш кун ака, пускай соати 5 саҳар рава акаҷон, 5 саҳар аэропорт рава. охир вақте ки ту дар аэропорт бести самолет иминои тура ждат намекунад ки ту ҷое ки ма тура бор кунам баро. ӯ мошин нестае ки ӯ самолета. чиба занг назади буд аэропорт ди اومده بودم این جوره دمو یکم اونجا نه پیچر بلوش دا بعد هم چند تا بعد اون ساعتی ده چه رجیستراسیون نوشتگی بود ака охир ма ози да ина ватсап дуро навистагиҳои мара бин ма ягонча изменит кардагӣ нестим. охирам чи хеле ки ҳастай ҳамашам چه نوشتگی چه مال اینه جداوز اومدیم ساعت خاطی دیدیم ده چه رجیستراسیون نوشتگی بود همین تلویزیونش دا اون رجدت کرده ака дар гӯш кун дар телевизор мегуфтагид ягон вақт акаҷон ку чизи вайша намега, регистратсия намега, фақат пайлота менависа ака. ده چه رجیستراسیون ӯ пайлота вилета менависа акаҷон, вилета. ту самолёти та ака ҳисоб ки 10:40 да паридай, ту ма дар соати 11:20 занг задест ки мо чо кунем ака. ту худ ҳамин саволи хита бугу ки чӣ кор мекунӣ ака ҳозир 11:20 11:30 шидеста уже 10:40 самолёти парид. ту бояд 1,5 соат минимум охирон медромадаги 10 буд ака. 40 минут пеш ай полет регистрация маҳкам мешава ака. ма 8:30 навистем иминое ки бо опоздат накунӣ ака. برو اکا واتساپ تبین اگر بگوی که خطا نوشتگی واتساپ ده 8:30 نوشتادیم اونه که اومده اون تلویزیون در رجیستراسیون ده چی نوشته اکا رجیستراسیون اکا جان آخر تر ماگل بلیت گرفتگیم تو نوشتگی مرا بی چیکار دارو رجیستراسیون اکا بلیت ما گرفتگیم تو نوشتگی مرا بین اکا تا او تلویزیون بلیت نگرفتی که اکا و همون تلویزیون دوم نگاه کردیم کم رسم خیلی وقت دارم میگه او پایلوت یا که آخه پایلوت هم نوشته که همین ساعت پایلوت میکنه که جون آخه نه پیش رفتیم نگاه کردم پیتی بود پیش های پایلوت و ای رجیستراسیون یعنی سامارا ده چی رجیستراسیون زدگی بود اپازده که ای بخته که اگر من وینواد باشم اگر تام یک ذره امر مرا وینوادی ما وزیت در بلیت بی پول دیگه گفتم میتیم не бугу чиба занг назади дар аэропорт рафти хайна соати 5 як бор занг назади ӯ сух билет базам диди чо кунем ака и уже гапи ҳар дум бефоида ака ман фаҳмидастам ӯ ака нафаҳмида дуо кардеста чӣ кардеста ман намефаҳмам созаи хубай
внутри рейс ака возврат надора. Уже ты еще дер кадаги вообще-то ягон илож надора. Ина ака вариантора гуфтеста ами лабака. وریان آخر خدم از اون بالاش مینو مایمون را میشکنی Не ака мардакиш и дабан чига пястай така апазат караги 100% ака нав аэропорт омадаги бактиро. اصلا گوش کن بالا خمودگی مای در نکردیم بالا خمودگی من هم چی در پیش در نویسگی بکی ده چی رجستراس اول پیتر بولوش دبود بعدی بداو Не у уҷа ака у таблода вилета менависа ака палётша менависа мефаҳми ака у наменависа регистратсия чанда. телевизор калон даден аунҷо ки медро регистратсия да медро ана аунҷо рафтем нигоҳ кардам даха чил регистратсия нависаги будам ташассус хунда метавонам вай регистратсия закон чилса мега баъди ӯ ҳамун то регистратсия маҳкам шидан авхе менависа ки да чила тамом бугӯй мо да ягон хеле падарзени бошад ки мо ягон вайд кардем пурсинам уҷа чӣ меган саатунигоҳ ҳами авиакомпания ҳастай ман омадам бинам хеле соат дама чӣ кор кардам гуфт чӣ меган ака агар русиро фаҳмӣ бо ответ метиҳам ки чӣ да дер кардӣ чӣ кор кардӣ ҳозир ака қатъи ман спори ту чи ака бефоида ман та просто фаҳмондистам ки ака уже та апазат кардагӣ چی کارش کنیم اگه اکر رسول گفتم هم خیلی رس هسته اکر امروز دا اوجه نیسته اکر امروز پگه اوجه تموم اکر یکم واریان نیسته شدم پرابلم آنیش میگرفتم میرفتم و دادم دریا مدام مقصد اکر خوب نیست مثلا اکر مینوز دا میری و اکر اوخی ای بی من میبود من میگفتم که بیا اکر من رجیستراسیا اکر خطا نوشتم چی کردم باز من بلیط روی نمیکردم من میفهمم اکر باز من اگر تو ویلیت شدیدی دو چیل گفته استی اولی اگر من بلیط اکر روی نمیکردم رجیستراسیا تو قمه نوشتم میشید با نکی ماشینی که چی میبروارد من برای بلیطم روی کردم صورت بلیط اکیش تو بی باوری کنی اکر همون دا چی پالیو تماشا نگاه کردیم و دیم بار وقت خطی رفتیم من همون تلویزیون مایداش همجور میدروی گفتیم رفتیم پیجا نویسگی بود همون چی سماره را ده چیل رجیستراسیا بروش دا پیتر گاجو بود اونجاش نگاه کردیم که وقتی شد رفت اپازات کردی اکر همین خلاصه مقصد همین توچکش همین اکر اپازات اکر بگوی دیگه اینم رسوی گفتگیم در که اگرش در توغلی کدام میتونم امروزه نیست که برای که تموش دیگه پولی رسو سماری تو پولی پوش دیگه که چی کارش کنیم میگه که یک فکر کنه که بدرگ ایرپورت نبیز یکون اوجه ایستادن یکون توگ نداره دیگه که خونه برای که جون یک سر تا ورام که به فکر خلاصه در بیا که خلاصه که فکر ما خدمه که ما مودم آیا را چورش میکنیم خدم پرابلم آنیست میگم تو اگر سوپتیم بو میگریم اگه بلیت دیگه شود او اکا پروستا خطو فهمیدیسته تیپا خیول کدیسته مای جای اگون وای کدیسته مخواه که من سه بار سختم گروش از ازاریش گم نیو همون خودش را فهمیدی همون گفته سمپور تلویزیون داد ده چیز رجیستر خطی داشت گشت اومد خودش هم نگاه کرد با اکا همین ایرپورت اومدی همین سحر ایرپورت اومدی اکا با یا زنگ نمیزنی که من چیکار کنم این ایرپورت دارم اوجه که ساعت 11:30 شده بعد من زنگ زدی که من چیکار کنم پیشترک در زنگ زد بودم گفتم پنارش داد به پیش ایوسو موشینا سر زنگ زد بودم با وقت ترک بود تو یکی از بهم اکا میگم که ساعت چند زنگ زدی پریکین تا اکا ما دا دو چیل در زنگ زدگی دو چیل در پریکین وقتی پالیا بود 10:34 اکا قطعی ما تا 40 سکون گاب زدگی بخی برا اکا خونه یک ورون که ساعتا با یکون فکر دمیم اکا
ягон рейс дигар мебинем кушава истодан ака эҷа ягон вай дига фоида надора апазат кади уҷакан